ya Shafizo the Weeknd ndonje ndigarukiye icyamamare namba 1 turimo tureba karimbo kabanza rwose keza ngo bakita amago by Shafizo ngo umwaga kurikirana kuri Shafizo the Weeknd. Reka twikomeze n'agafilimi kacu kameze neza tutangira n'agafilimi kitwa ngo Impanga Ebyiri The Forest. Bakita amago nomero ya mbere, bakita amago. Hano hari abahungu rwose bazi gusobanura, bazi gukora imiti. Ngo bakita amago. Amago nomero ya mbere namba 1. Ukuntu abana baba barabishyize kuri level ya mbere. Reka twitangire n'agafilimi kacu tudatinze rwose namba ya mbere, nomero ya mbere rwose. Reka dutangire agafilimi dutangire mu ishyamba. Dutangire mu ishyamba. Ishyamba rimwe. Ishyamba rukumbi. Do. Hano hari itako. Hari umwana ufite itako. Nimba ari itako ry'umukobwa, nimba ari ry'umugabo, ntago mbisikurikira nawe wirebere. Dore icyo bita akaguru. Ariko akaguru kari hano byanze bikunze nk'umuntu uri kureba. Dore ikirenge. Wakibonye? Reba. Shahu rero. Reba ikirenge urwara ruriho. Ikigaragara cyo akaguru ndi kubona hano ni akaguru kari impfundiko. Akaguru kari iki? Impfundiko. Kuno kagenda gaciye mu ishyamba hano hamwe. Mu ishyamba. Muri Nyungwe Amazoni. Reba ikirenge. Ni umwana wambaye ubusa hasi, nimba yambaye ikariso, nimba yambaye ipantaro, nimba yambaye ubusa, ntago mbisi mba nuko yambaye umupira w'umukara. Kurikira wirebere, nanjye ndi kwirebera abantu banje. Sasa bari kugenda bakwereka ni episode ya mbere season 1 season 1 yo dora mano ukuntu umwana atambuka we mwishyamba. Ukuntu umwana atambuka, ikigaragara cy'uyu mwana cyangwa se uyu muntu intoki ze zimeze nk'ibizibigogi. Nimba ari iz'ibimara, nimba iz'ibigogi ntumbazi. Kurikira urebe sound Shafizo the Weeknd. Umwana nta kintu yambaye hasi, hejuru niho yambaye gusa, ntabwo hasi yambaye. Ari mu ishyamba, ntabwo baratwereka isura. Kurikira urebe. Yifitiye ikintu bita igikandagizo hano mwabagabo mwe. Yifitiye ikintu bita igikandagizo. Wabonye? Mu ishyamba ahantu hamwe nta handi. Reka dukomeze batwereke. Nimukarambirwe abantu banje. Barakomeje bakutwereka ahandi. Tuvuye hariya reka tujye hano. Batujya hano hakurya. Batugarura hano. Kurikira filimi nk'izi zitangira neza, zimeze neza abantu banje. Kumbi imbere ye batuvanye hariya batujyana imbere. Hari ahandi hantu mana yanjye. Hari uwambaye kuri iyo. Dore akaguru. Dore cyambaye kuriya we. Cyambaye inshokera ni episode ya mbere bantu banje. Dore umwana we. Ukuntu ari gutambuka gake yitonze, ibirenge hirya, inzara hino, amaguru hirya no hino. Reka dukurikire turebe. Batweretse isura ye. Wamubonye mu ishyamba umwe, nimba ari umwana, nimba ari umugabo, nimba ari igiki. Komeza urebe. Yambaye umupira. Yambaye umupira wonyine.
ari mu ishyamba ry'inturusu. Iri shyamba tubonyemo ikindi kintu kidasanzwe. Uyu mwana ni muzima, ni ikimara, ni ikigoryi, ni igiki? Kurikira turebe, kurikira abantu banjye ndasobanura ngo baravuga. Hasi ubundi kuvuga ibiki koko mana? Igihe bataravuga nanjye amaye nka rero. Ntabwo baravuga, ari mu ishyamba wenyine. Yatangiye urugendo, yatangiye kugenda. Ariko uko bigaragara ko isura y'uko igaragara iragaragara ko harimo ikibazo. Harimo ikibazo. Turukuribire ibiganza bimeze. Ni mu ishyamba wenyine rukumbi. Nta kindi kintu kigaragara. Wamubonye? Ibirenge season ya mbere, ni episode ya mbere bantu banje. Menyere nanga karangiriye mana yanjye. Dukomeza episode ya kabiri. Ciao ciao, Imana ibandindire.